Oke lur ke budin nang nanasan lur gue. Ke saptak panen ke lur ya, gue luas banget lur gue. Ke meduri putih ketan lah ya, ke budin ketan ke melune lur. Tiliki lur ke ya. Nah, mulai ke tak beduli lur. Panen ke panen. Iya. Kasih nandur ke lur ke, wonge ke, lho kowe. Yo. Nah, kayak ngapa isinya lur? Tiliki. Tiliki lur, isinya kayak ngapa kayak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa isi napik bandur? Tiliki kayak. Bismillah. Lur. Yo Allah lur. Isine lur. Masa Allah lur budine kuwi. Jos wae lur ya. Medur